Shimkan balai spotlight punju. Shadu walu traingen kilren kat balu. Shadu walu traingen kilren kat balu. Da cinknya bakul baru lendo utrai ni aimu. Shadu walu traingen kilren kat balu. Kohiman ko para tongin songo yaw jisu hagane ka step hagane ka sngi thoding bening gong jongene banai tongin nam wanra ke jing tumu kar pangge jongi bangin dup dap da ke jingi snege jongu kris bangin dup yo ya ka borna wu halor ka met ka par jongi ya ka men siem jongi minang duairu naga binda baharo ki program kam ta mek naga binda ka bible convention haga tayo benwan pat kum juri ki inner healing retreat but kiwe ki program baro ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit Amen. ka jinga e jongo trai jong yu Jesus Christ pat ka jingi jongo ble lem pat ka jinga selak jongo men sim bakuit kindon reng khad bat pi baro Ringkat bat biru. pangin pan map naga binta paro kilait kila jongi kumpang yus ngo naga kitab Amos nungia tulepa baki beriu ki leben ye ki beduk ki betolot bat kida kit halo jengki ya ka jingdom ke jimbitar jeng uble bat kida im ya ka nem sniu jeng ka tinu bale ngina kar padia jisu lese ha ka jingim jengiru bon sin na mar ka jingkwan lalot ngila klet ya uble ngila klet ya ka tinu bale pan ngile ben ya ki we da ka tin ka tle jengi try jisu map yangi site kud yangi na bar ki pop ki bang ilale nga plan how play button board baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim par khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakra e janga na mar kata nga karpadi ka maria bakoi kabayaisa katei suti yaki angel bakiri khoi baria pi ko himmen ko para banduwai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro ni sune yangi badendala mapi ge pop jongi unyelam yangi shaga jingim bam jekuk Amen. Toiken rat ko play isne yangi Traiken rat ko play isne yangi Kristo ma ko Kristo ram konong penim jongi penim yangi Traiken rat ko play isne yangi Traiken rat ko play isne yangi Kristo ma ko Kristo ram konong penim jongi penim yangi to nginia duai na kabenda par ke jingdemo shimet nginang kermen nginang shania hau jisu bawun pensei so ya ke baro kabangi pan koblei mei uba lemba ka jinga e janga jingting kun mela mon yangi banlong ki kun janga jingshai to ai ngi karpat banginom sha telep ha ka jingdum janga jimbakala henre by en pau hangi bangisa barabor haga jingshai pernai janga jingshisha dautrai jangiu jisu kristu kun jamme uba imbat sensha rengkhat badme haga jingelong kawai jang men sim bakoi ublei junom la junom Amen.
Kajimpulen na ke kitab u Amos nong tulupa. Hakmi ia kane phi ke ba thombor ia ke ba kerdu bat ke ba peniap ia ke rai tong jongkari. Phi ke ba kali lano sha unai thmai un sep bangin yo di no yau keu bat kasabat pade bangin dup yo terwadi yau keu. Bangin yo penduna theo ya ka epa bat penhedor ya ka shekel. Bat let thok da kita rajur bomhok bangin yo banthit ya kibaduk da ka rupa. Bat ya kibakerdu tang da kijuti shijur. Bat bangin yo di ya uskop keu. Te hakata kasngi utrai ublei uong. Ngan pensep ya kasngi hamar siteng jong kasngi. Bat ngan pendum teliu ya kapertei hamar ba syai kasngi. Ngan pen kela ya kita masa jong pi sya kajing yam breu. Bat ya baro kijing ruai jong pi sya kajing yam breu. Ngan penpin ya pi da ka jan berni ya ki singkai baro bat ngan penlendum ya ki kli baro ngan penlong ya ka kum ka jing yam breu ya kun marwei bat ya kata ka jingkut jongka kum kasngi ka bakthang hakmi kisngi ken poi utrai ublei uong habangan pha ka jing yap tngan hagari kajing yap tngan yaw kpu ne kajing sliang ya ka henrei ya kajing yo sngew ya ka ktien utrai kien sa syang makia na duriau sya duriau bat na syate syadu mingi kien sa phet lamwir syane syatai banwat ya ka ktien utrai henrei kien shem ya ka kaktien jong utrai. Isomo yau play. San sepakat kendai dapat keras sepakat keras. Keras sepakat